Halo guys, ketemu lagi dengan Hemat 366 Official. Hari ini kita berada di gudang guys. Seperti video-video sebelumnya, hari ini kita mau review lagi gudang. Karena sudah sekitar 2 bulan kita nggak review gudang. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Biar teman-teman tidak ketinggalan nih info-info tentang segel di channel kita. Oke teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah memilih bal untuk usaha teman-teman. Oke, check it out. Halo guys, ketemu lagi dengan Hemat 366 Official. Hari ini kita berada di gudang guys. Seperti video-video sebelumnya, hari ini kita mau review lagi gudang. Karena sudah sekitar 2 bulan kita nggak review gudang. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Biar teman-teman tidak ketinggalan nih info-info tentang segel di channel kita. Oke teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah memilih bal untuk usaha teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya berada di gudang lagi. Ini di tahun 2023, hari ini kita akan review gudang dan beserta isinya ya. Teman-teman boleh cek nanti isi gudang kita apa aja isinya. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Oke teman-teman, ini hari ini isi gudang kita lumayan banyak. Ada bal KS, ada juga Hansung, ada juga Yuncang, ada juga apa nih, KS Trading. Ini ada juga Dynamic. Jadi untuk teman-teman mau usaha nih, boleh nih pantengin terus. Nanti kita cek kode-kodenya ya. Teman-teman juga boleh ikuti kode-kode apa aja yang ada di bal ini sekarang. Untuk teman-teman yang mau usaha, boleh di deskripsi nanti ada nomor WA kita. Teman-teman boleh chat WA kita, nanti kita bantu untuk beberapa teman-teman yang masih mau tanya-tanya ataupun mau pesen order, boleh juga. Oke, kita check it out. Oke teman-teman, ini ada bal Hansung, ini ada bal Yuncang. Ini baru masuk semua nih teman-teman. Teman-teman boleh cek nih, ini banyak ya isinya ya, lagi full ini. Oke, ini dia kode-kodenya. Ini bal KS ya, yang tadi saya sudah bilang. Ini Dynamic, ini Yuncang, to see who can put up more blinding lights. The kids all
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Oke guys, jadi itu tadi review tentang gudang kita. Untuk teman-teman yang mau order silakan cek nomor WA kita di deskripsi. Oke, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita tunggu. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya.